Narcis je u pravilu, kada ste vi radosni, narcis je onaj crni oblak koji se nadvije nad tu radost, zato što narcis ne podnosi i da su drugi radosni dok odnosno ona nije, i da ta radost, to dobro raspoloženje se događa mimo njih i se događa neovisno o njima. I zapravo je to dosta mučna pozicija. Narcisi su u tom smislu uvijek mrzovoljni, u pravilu nikad zadovoljni, uvijek mrzovoljni. Znači u onim ekskluzivnim restoranima koje sam spominjala, oni će naći neku zamjerku i zapravo će naći nešto što će prigovarati i na taj način će privlačiti pažnju na sebe. Narcisi su u pravilu nekako najuglađeniji i zapravo će pokazati najbolje iz sebe kada imaju publiku, i u tom smislu, osim ako niste u početnim fazama odnosa pa se ta osoba želi pokazati u svom najboljem svjetlu, zapravo je uputno te godišnje odmore dijeliti sa drugim ljudima koje taj narcis, ta narcisa želi impresionirati, koji ga ne poznaju dovoljno dobro, jer tada će se on, odnosno ona, nastojati pokazati u najboljem svjetlu i u tom smislu će vas poštedjeti nekih ružnih ponašanja, nekog durenja, ma čak i malicioznih postupaka.